رائد پنابرکی کرده پرتوکخانک دناوا کمپا گورگوسک جبو پنابران دانیا وک او دبیجه هزار پرتوکن جدا جدا آنینه ناواو پرتوکخانه هجمارا پرتوکا مرا گهشته هزار پرتوکی پرتوکی اولینه پرتوکی فیربونه فیربونه زمانانه فیربونه ایدینه پرتوکن کسایت یک کسایت خو بلند بکه برز بکه پرتوکن كردينا بجورا جورن رومان تشيروكن هلبستن رومان عربيين رومان جهانينا برتوكن هزرو بير وسياسة وفلسفة جهانا ما همي جورا وبابتا ومجارا ما برتوكانينا ما دايا هف مدنافا كان بيدا فكريا نافي بهشتا خوندني جيبو اف بهشت ناف دو جها بنابرتيه ده في دو جها دوربونه في دو جها كيمايه ده بهشتك شخلكيرا وجي سودي ورغن اسي خوي زانستي وجاي چاند اخوا بلند بكر او کسی د چناوا و پرتوکخانه نابا جگاران بکشینه و موبایل جی بکار بینه تنه دوی او پرتوکان بخوینه قطابیه که کرجی و ها درباره پرتوکخانه و گرنگی او جوان را دبیجه اما استفادهش وقت بعد كان انه قال لك قاموس كتابه دينينا لغات ايش خرب علم اللغات ومثلا ايجون كاري يجدر فبكره كاري وري في دربه قال لك استفاده جبر هي انه كامبيا وقال لك استفاده ما هي كتب مكتبه كبي كتب تدبي عالم شخره باستفاده بيبكي وقال لك يعني طلاب شخره بين قاموس وكتاب ديني وتاريخي قال لك افتشتمهم مشمر پرتوکن و پرتوکخانه وک اخوادی و دبیجه به برانبرن تن دخوازه خاندوانن پرتوکان زیده بکه هیاکو پنابرانجی آگاهی لسر هر تشتی هبن خلق تخوينن وتينن وسودجي وردقرن بيغوس تشكي جواب الصيني بناف كان بيدا براسيم هنجي مديد كيماي جم خلقي هنا خلق بهتنها بموبايل وتكنولوجيا نو موبايل كلكي بكارتينن دوري برتوكا كتنا يعني برتوك دمات دبيجي برتوك تشتك برخوشة يعني جي قرخين قال لك انا بناف حسكرنا هالبزفاني كردي بنافو دنج ليه نخوندنا واده برتوكيوي جم هنا ورن بخوينن تشتك رومانسيتك برتوكا هي قد دراجيه دو بلو بلت تقول بيني وتدخوينت جه جهه كي تديني تروجه جديد بردوام دكي براسي شكل كي خوشه وزانست وعلم ودنيا وخلق بيش كت محمد برتوكا باشترين دوست وهفالش خل مروفرا برتوكا ایشو آزارین پنابرتیه نکاری ریگریه جه رائد بکه که جه پرتوکان دور که احمد زباری دنگ امریکا کمپا گورگوسک